dengan bismillah. Awailun before ulun ke surat ya Allah saibah mula. Ulun ke surat ya Allah saibah mula. Dengan bismillah. Awailun before ulun ke surat ya Allah saibah mula. Dengan bismillah. Awailun before ulun ke surat ya Allah saibah mula. Huzat matlah hayatlah ya ilah Allah. Huzat matlah Ruhul Qudus su'alu ibadah